Илеш районының Мирас халық фольклор ансамблена бүт абылған алқыштар, хөрмәтле достар. Хәерле иртә, сәлам республика. Һаумы Башкортостаныбызның бердәм халкы. Һәр көн ошо минуттарда сәгать 10-га тикеләм Сәлам республика проектында Башкортостандың халык гәүһәрләре, халык талантлары менән ихлас күңелдән таныштыруыбызды дәвам итәбез. Алдагы елда республикабызда 6-нчы бөтә дөнья фольклориада һәүдә безнең проект сиктерендә ошо мөһим сарага әзерлек башланды дип әйтәк була. Студиябызда һәр төбәктең иң сагы фольклор ансамбльдары. Бүген безнең ошо майдансыкта Илеш районының халык талантлары, яна бердә хәерле иртә, кызлар, егетләр. Һаумыгыз. Әйдә мынадырак Илештәр менә аралашуга алайык. Мирас халык фольклор ансамблендә. Менә Регина, һез касандан шөгыльләнәһегез? Сез 2018 елдан Мирас халык ансамблендә шөгыльләнә башланым. Безнең янда Илсөяр нисек? Саламатсыз, хәерле иртәләр. Мин 2013 елдан бирле Мирас ансамблендә шөгыльләнәм. Ришат агай, һез бу Мирас ансамблендә инде нисә ел шөгыльләнәһегез һәм касандан алып эшләп килә бу ансамбль? Безнең Мирас ансамбле 1990 елны уйышып китте. Шул вакыттан башлап безнең әлегә чаклы уйышканлык төстә барыбыз да теләп йөрибез. Булган чараларда катнашабыз һәм дә конкурсларда күптә катнашабыз. Быелгы уңышларыбызны безнең җитәкчебез үзе сөйләп китәр ул. Райтер без һәр нидә булган. Әүдем катнашаһыгыз сараларда. Айвар агай, һез дә ансамбльдән беренче көненнән үк бында ансамбльдә сыгыштар яһайһыгыздырмы? Мин үзем 2001 елдан бирле ансамбльдә. Димәк, 2 ел тәҗрибәһе булган ансамбльгә һез шунда гына 2 елдан соң гына кушылып киттегез инде. Шулай. Мирас халык фольклор ансамбле республикада йөреп сыгып беттеме, әллә бара һәйердар урындар бармы, Регина? Мин уйлайм инде бардыр дип, шулай итеп күмәкләшеп, республика буйлап бөтен булган конкурсларда катнашып урыннар алырга дип уйлайм инде. Шулай без һезгә зур итеп рәхмәт әйтәбез. Илеш районының Мирас халык фольклор ансамблен без сәхнәбез артына удатып торабыз. Һезнең менән яна ошо студиябызда күрешербез, әле хөрмәтле достар. Инде Илеш районына гына хас, без сәхнә артына удатабыз. Илеш районына гына хас диалект һүзләр турында һүз алып бармакчыбыз. Хөрмәтле достар, Илештә ниндәй үзенчәлекле һүзләр бар, ниндәй диалект һүзләрде бар республика белергә тиеш. Һезнең карамакка безнең WhatsApp каналга 937 30 77 177 һәндәр буенча языгыз, ялма турай фәргә шылтыратып булар хакында безгә һөйләгез. Әүдемрәк булыгыз. Без инде студия кунаклары менән таныштырырга ашыгабыз. Улар хөрмәтле кунакларыбыз. Ихлас күңелдән таныштырабыз. Шулай итеп Илеш районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Раил Наил улы Гомәров без һезгә алкышлайбыз һәм һез кулыгызны булгагыз, һез белһендәр, күрһендәр. Раил Наилович. Татар халык Мирас ансамбле җитәкчесе Габдуллин Гыйлмулла Хадимуллинович. Без Гыйлмулла агайда әле генә ансамбльдә ла күрдек. Хәзер уның уңыштары турында һөйләшәбез. Шулай ук безнең кайһы берәүләр әйтерҙәр, ни өчен Илештәр турында һөйләшкәндә Гөлгенә Валид кызы Баймырдина ултыра, һуң ул республика халык иҗады үҙәге белгесе тиерҙәр. Ул Илеш районына тыгыз бәйләнештә. Гөлгенә Валид кызы, хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Хәерле иртә, һаумыһығыҙ. Хәле хәлдәр, кәйефтәр? Аллаға шөкөр, мына Илештәр килә тигәс, мин дә кыуанып, шатланып килеп еттем һеҙҙең студияға. Ысынлап та Илештәр, ул ни өсөн Илештәр менән бергә тигәне, ысынлап та мин күптән инде был ергә йөрөккәнмен дип әйтергә була. Сөнки безнең бергә үткәргән шундай саралар, мәдәни саралар бар. Уның иң мөһиме, без республикала шәҗәрә байрамының беренче тапкыр үткәргәндә менә тап ошо иң матур райондарның береһе Төньяк башҡорттарының шәҗәрә байрамын үткәрдек республика кимәлендә. Ул 2006 елда үткәрдек инде. Илеш районында бик шундай талантлы, шундай бай, шундай күркәм, асык йөҙле халык яшәй менә Илеш районында. Афарин, менә Гыйлмулла Хадимуллинович әле генә Мирас халык фольклор ансамбле ошо безнең сәхнәбезде дерһелкетте. Республика халкының йөрәктәрен елкеткән, әгәр дип ышанабыз. Үҙегеҙҙең ансамбль турында һөйләгеҙ әле. Бөтәне безнең селкеткәнбездер дип уйлайым.
Біздің мирас ансамблі ол баштан алып енді өзіміздің милләтіміздің, өзіміздің халқымыздың мұңын, жырын, бию күйлерін бірге міне өзіміздің халықтан ұмыттырмайынша, өзіміздің особенно келешек буынларға шуны жеткеру мақсатында ұйыштырылған бір коллектив болып ұйыштық. Ол 90-шы жылда. Міне бүгінгі күнде енді ол 29 жыл деген шекілі. Юбилей қадірлерін ақыт 30 яшты. Бір жылдан 30 жыл бұлай енді. Міне Гүлгін Абаритов айтып өтті, ол біздің мирас ансамблі республика көлемінде өткен шараларда енді даими қотлашып тырышқан бұлабыз, енді хаман өзіміздің марканы түшірмеске тырышабыз. Бүгін айтасым келе, енді өзіміздің мына шу коллектив 29 жыл дәуірінде республикада өткен бүтін шараларда қатнашырға тырышып барды. Көп кіна мына айтып өтесім келе, енді Фатих Иксанов исіміндегі шол гармоншылар байрамында енді біздің 11-ші, 13-ші, 17-ші жылына бірінші орындағы диплом алдық. Соңғы 19-ші жылда енді гран-при дипломын алып қайттық бітінде. Шулай енді біз қалағара Татарстанда өткен қалағара Татар конгрессінің фестивалінде тоже лауреат болып қайттық. Бүгінгі күнде бірінші күннен алып ішлеп, біздің білен даими рәуіште бейләніште болған музыкантларыбыз Флюр Мақсатович флейтада ойнайым. Шунан әлі баяғанақ қана айтып кетілді Ришат Абдуллин. Бірінші күннен ұқ, ұйышқан күннен ұқ, әліге күнге қадар қортаймайынша солай біздің біле бір gəlіп ойнайлар. Өз ішіңдің фанатигі болар керек. Өз ішің 29 жыл ойнап бір коллективқа тоғыру болып қалу. Қапуйтегіз бүгін келелмеді әзірек шерлі бір әкеттейінде. Біздің ансамбльда 23 яштан алып 72 яшқа қадар болған яштағы музыкантлары. Өзімді яш түгіл енді қартта түгіл деген ше, орта тересін берек, 66 яштағына. Яш ерекілі. 72 яшлық, ол енді әйтіп, бір-екі гіне сөз болса да әйтіп кетесім келе ол кіші турында. Әдип Башаров ол. Бірінші күннен башлап ұйыштыруының нейінде зор ұлыш күткен кіші. Ол ұлы баяннан алып, шырпы қабындағы қадар, гармонларға қадар ойнай, оны республика көлемінде көрген кішілер көплер, оны білелер, конкурстарда көп қатнашты енді. Но енді тағын нәрсе айтып кетесім келе. Қазір айта өздерді саққан оңарақ айтыр, өдәлігі айдағы мұна тұттыш Илеш райының мәдениет министрі деп айтайық. Мәдениет бөлігі етәксі Раил Наилулы Ғумаровкала хөзді береміз. Илештер, олар дәртлі халықтар, талантлы халықтар, бұның мұңынан бірінсіктер бақаслашып болмайдар. Көрілі егіз бе? Хайырлы ерте, әлбәтті районға келгенде енді әлі күшлі коллективларының бірсін біз көрдік, мирас коллективі. Районға келгенде барлығы бізде 300-ден артық коллектив, өзіштен коллектив ішлеп келе. Мұнда енді 6000-ден артық кіші қатнаша. Фольклор коллективларына келгенде енді 300 коллективінің арасында 56-сы фольклор коллектив. Һәм енді шының 4-сі бүгін халық исіміне лайық. Әлбәттә, менә бүген фольклория турында сөйләшәбез. Фольклориядага килгәндә инде әзерлек безнең күптән бара. Ни өчен дигәндә, Илеш районы хакимияте исеменнән, безнең исеменнән 2 ел элек районда минем кеше туган ягым проект эшләй башлады. Проектның максаты үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең йолаларны онытмаска, аларны яшь буынга җиткезергә, күрсәтергә, өйрәтергә. Һәм инде әлбәттә һәрбер бәләкәй генә авылда үзешчән сәнгать коллективын барлыкка китерергә, монда инде күбрәк яшьләрне җәлеп итәргә, аларны биергә, җырга, үзебезнең йолаларны өйрәтергә дип шундый проект эшләп килә. Бу проектның нәтиҗәсе ул зур концерт. Һәрбер авыл район мәдәният йортында үзенең зур концертын күрсәтә. Һәм инде бу концертка әлбәттә авылдан халык килә, читтән яшәгән безнең үзебезнең чыккан якташларыбыз килә. 2 ел менә бу проект бара, инде безнең
район мәдәниятендә 400 урын булса инде, монда инде хәтта 800-ләп, 600-ләп кеше керә. Бу чынлап халыкка ошаган проект дисәк дөрес була. Нәтиҗәдә инде без күп фольклор коллективлары килеп чыгыр дип ышанып калабыз һәм алар Менә ошо минуттарда безгә әле WhatsApp каналга ядалар. Илеш районына хас диалект һүзләрдә, Илеш районына хас үзенчәлекле һүзләр әле без тәкъдим итүгә һорайбыз. WhatsApp каналга яза шулай яумаһа турай эфиргә шылтыратырга мөмкин. Экрандарда әле телефон һандары күрсәтелгән. Шулар буенча менә мәсәлән Илештә монса миндәгән банлы веникте пинник диләр п хәрефе менән. Бұл енді елештәргә генә хас пинник менән сабыналар. Ниндәй тагыла, ниндәй диалект һүзләрдә әйтә алырһығыҙ? Гөлгенә Валид ҡыҙы, һеҙ инде Илештеке тип әйтәктә була. Ғөмүмән мин төньяҡ райондарҙа бик күп йөрөйөм һәм миңә күберәге әлбиттә этнография ҡыҙыҡһындырала, шул фольклор, шуңа мин дөйөмләштереп кенә әйтә алам. Һәр бер район үҙенсәлекле. Илеш районында Ағиҙел менән бәйле фольклор шундай бай инде, йыр, таҡмаҡтар, шундай күп. Һәм менә беҙ 2 йыл элек Гөлнур Рәүил ҡыҙы Хөсәйенованың етәкселегендә Илеш районында фольклор экспедицияһы эшләнек. Алла бирһә, менә шуны сығарыбыҙ дип уйлайбыҙ инде. Менә унда бик үҙенсәлекле, менә шул әйткән беҙҙең диалект нейҙәр менән һаҡланған килеш сығарабыҙ дип уйланыҡ инде. Айырым ғына әйтә алмайым мин хәҙер менә Илеш районының диалектына ҡағылышлы пинник. Менә Ғилмуллаға һеҙ үҙегеҙ бәлки ниндәйҙер берәй һүҙҙәр, диалект һүҙҙәрҙе беҙгә әйтергә теләйһегеҙҙер. Сөнки беҙҙең телмәр менән Илештеке оҡшамаған, Илештеке менән беҙҙеке оҡшамаған тигәндәй ниндәй һүҙҙәрҙе республика әйтергә теләр инегеҙ? Ну, безнең яҡта хас булған менә Қырғыз ауылларында, Татыш ауылларында, Қырғыз арауы башҡорттарында. Онда тибәт әтей шундай матур сүзләр бит инде. Шулай тибәт әтей. Шулай тибәт әтей, былай тибәт әтей. Менә бик матур кызыуына сөйләгән ваҡытларында бик матур ишетелә ул. Кемдер әйтә инде, телне бозалар дип. Ну, может, бозолоу. Менә был теге һеҙҙең тибәт әтей тигәне беҙҙең Алпамыша менән Барсынһылыу тап ошо төбәктә яҙылған һәм шул һаман һаҡланып килә халыҡта. Менә шул һөйләнештә. Тибәт әтей тигәндәре. Шунан уҡ менә барайым, ҡайтайым, киләйем, китәйем, шундай уҡ менә ғалымдар безнең телдә йыш осрай бит инде ул. Ну, ҡаян килеп сыҡҡан, онса безнең оло әтәйләрҙән, әниләрҙән, бабайларҙан, әбиләрҙән килгән, оларҙан күптән килгән инде. Үзебезнең үткән быуыннарҙан килгән. Ну, менә әлегә ҡәҙәр шул алымнар безнең телдә барыбер ҡулланып килә әлеге көнгә ҡәҙәр инде менә. Раил Наил улы, бәлки һеҙ ҙә ҡушып әйтерһегеҙ берәй һүҙ? Сүзләр күп, әлбәттә. Булай ҡына искәдә төшмәй. Әңгәмә барышында ишетелде. Әңгәмә барышында, тапшырыу барышында уларда әйтеп үтер, хөрмәт дуҫтар. Шуны әйтергә кәрәк. Менә беҙҙең өҫтәлебеҙҙә шундай матур ҡурсаҡтар торалар. Уларҙың менә ҡайһы берҙәре тап Илешкә генә, ул башҡа бер районда ла юҡ тиҙәр. Тап Илешкә хас ниндәйҙер орнаментлы күлдәк килгән. Ошондай Илешкә генә хас күңел йылыһын һалып эшләнгән ханым тураһында ла һөйләшеп, Әнисә Саттарова, ул беҙгә ошо күргәҙмәне алып килгән саҡ ҡына һуңғараҡ әңгәмәне башларбыҙ. Шулай уҡ беҙ бүгенге тапшырыуыбыҙҙа Илештәр беҙгә мираҫ ҡалған ансамбленән тыш, шулай уҡ йөҙөк ҡашы булған Моңдаш йыр ансамбленең сығыштарында алып килгәндәр. Барыһы ла беҙҙең алдағы минуттарда. Беҙҙән айырылмағыҙ әлегә ҡыҫҡаса яңылыҡтар, дуҫтар. Йәнә берҙә һаумыһығыҙ, дуҫтар. Бөгөн Сәләм Республика проектында Илештәр сығыштар яһай, үҙҙәренең таланттарын күрһәтә һәм һеҙҙең янығыҙҙа, һеҙҙең ҡаршығыҙҙа ошо ҡурсаҡтарҙы үҙ ҡулдары менән эшләгән ҡурсаҡ авторҙары Әнисә Вәли ҡыҙы Саттарова. Һаумыһығыҙ тип һеҙгән төшәбеҙ. Дуҫтар, диалект һүҙҙәргә килгәндә, был проекттың үҙенсәлеге шунда, диалект һүҙҙәрҙе беҙгә яҙып ебәрә алаһығыҙ, йәиһә шылтыратып ишеттерә алаһығыҙ һәм уларҙың аңлатмаларын беҙ һеҙҙе ихлас күңелдән көтөп ҡалабыҙ. Ҡурсаҡтарға килгәндә, Әнисә Вәли ҡыҙы, һеҙ инде нисә йыл рәттән бына ошо эш менән мәшғүлһегеҙ? Ну, безнең Илеш районында кул эше белән булышҡан кешеләр бик күп ул. Ну, аларның арасында и мин. Кул белән
Кул эшләре белән башладым ялга чыккач, мин 33 ел библиотекада эшләдем. Пенсияга чыккач, бит кеше уйлана, нәрсә эшләргә, вакытын кайдадыр куерга, тормышны әрәм итеп яшәмәскә кирәк инде. Хаклы ялга сыккас бөтенләй вакыт калмай дип. Юк. Шуннан мин белки вакытта мәктәптә укыганда курчак түбәрәгенә йөри идем битендә, анда без папье-машедан эшләйдек, курчакларны, аларны тигәйдек, шуннан шул курчаклар буенча спектакльләр уйнайдык битендә. Шуннан менә ялга чыккач инде белгән әйбереңне эшләйсең битне, тигәсең. Безнең шарада кешеләр битне тигәләр, бәйләйләр, рәсем төшерәләр. Менә кемдер бәйл паласлар суга битне. Мин менә уйладым инде белгән эшемне эшләйм. Курчак эшләргә булдым инде. И курчак. Әйдәгез берничә минуттан әңгәмәне дәвам иттербез, әлегә тамашасыбызны сәламләйек. Ошо минуттарда иртәнге минуттарда кемнедеңме бәйләнешкә сыкты. Хәерле иртә, без һездә тура эфирдә сәламләйбез һәм Илеш районына гына хас булган диалект һүзләрне ишетергә теләйбез. Һаумыгыз, хәерле иртә. Һаумыгыз, хәерле иртә. Мин Кырмыскалы районыннан шултыратырам һезгә. Исемем Саҗидә була. Мин 41 ел инде хәзер Илеш районының Дөмәй авылының килене. Шуга кызык кына күп һүзләрне беләм. Минем кайнам гел генә иртән көлсә пешерә торганы. Көлсә ул безнеңчә юаса күгәрәк. Мейс алдына күмергә куеп көлсә пешерә торганы. Шуннан тейкмәк ул куймак күгендә. Шуннан аяк сауыты тибәр, обувты аяк сауыты. Шуннан кусты кеше безләр малай кеше анда кустаны алар апайым тибәр. Апайым. Шуннан тагын да нәмәләр. Рәхмәт, шылтыратуыгызга һезнең фикерегезне ишеттек. Бик үзенчәлекле һүзләр булды. Сираттагы тамашачыларыбызда үз фикерен диалект һүзләрдә, Илеш районына хас диалект һүзләрдә әллән-әле yetkерәләр. Без инде курсактарга яна бердә кайтабыз. Бында күрүемсә курсактарның һәрберенең исеме бар. Шәмсия, Сабира һәм улар һәрбер районга Башкортстаныбызның һәрбер районына хас дигән була, әйеме? Районына гына хас костюмдар да. Булар буның өчен һез китаптар укыйһыгыз, әйеме? Буш вакытыгыз юктыр. Курчакларны эшләр алдында мин алдым китаплар, Шитованың китабын, Башкорт халык киеме дигән, Камалиеваның китабын, Башкорт киеме дигән, Әнәсе Нәҗибенә хәтле укыдым. Шуннан немендәй рулар бар безнең, шуларны тикшердем. И шулар буенча уйладым инде тигергә. Ну, баштан иң беренче минем курчагым менә Илеш районына башланган менә курчак. Шәмсия исеме. Шуннан исемләрне тоже карадым. Нинди якта нинди исемләр кушканнарны түшәмнән алып булмай бит исемне белеп алырга кирәк. Шуннан менә безнең якта бит инде гадигына халыклар яшәгән, алар мал карамаганнар, алар ашлык шешкәннәр, и шуннан киндердән менә тиккәннәр үзләренә кием. И менә киндер әлеге вакытта минем киндер булмагач, мин үзем киндергә акчатып простой материал алдым, шокмакларны эшләдем битендә, шуннан булганча яулык эшләдем. Ә менә шин киндердән минем менә анда алда Илеш әби белән Илеш бабай утыра. Аның менә күлмәкләре, киемнәре 17нче буындагы алынган материал меня бер әби бирде инде. И шунардан мин тиктем күлмәк. Алар уже даже аның исләре дә килеп тора, борынгы исе килеп тора инде. Шуннан менә безнең битендә Илеш районында Муса Гариев дигән ике мәртәбә герой булган кеше бит сугыш вакытында. Менә аның 100 еллыгы тула бит инде безнең район әзерләнә башлады. Мин дә әзерләнә башладым. Менә монда менә покажите, пожалуйста, куклу. Вот эту куклу я посвятила Муса Гариеву. Но я им
исемен бирмәдем. Әмма ул уға бағышланган. Просто летчик герой гына дип исем куштым да, анда оңнашыла безнең районда яшәгән кеше. Зур рәхмәт, Әнисә апай. Ысынлап та ит китмәле курсактар, хатта мин үземдең яктың курсагында таптым. Безнең як Зәкирә исемле Халыкай. Бына ошындай костюмдар икән. Зур рәхмәт. Һәм без инде эфирыбызда артабан дәвам итәбез. Әнисә апай Саттарова уңышлы көн. Ишегездә артабанда уңышлар насыйп итсен. Без әлегә сәхнәбез артына удатып торабыз, Әнисә апай. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Шулай, хөрмәтле достар, артабан дәвам итәбез. Хәзер инде безнең һөйләшү мына Аваз фольклор фестивале турында. Ул Илеш районында әле гүрләй бит инде. Әле оштыралы һөйләшеп алайык. Сынлап та беренче тапкыр мына күп жанрлы Аваз башкорт этник фестивален үткәрер алдынан кайсы төбәктә үткәрһәк яхшы булыр икән дигәс, Илеш районы администрация шунда ук безне күтәреп алды. Шуңа рәхмәтлебез. Мына 14нче ел беренче тапкыр үткәргән инек. Әхмәт агай безнең Сөләйманов шундай зур шәхесебез, аксакалыбыз җитәкләгәйне. Жюри комиссияһын һәм бик мәртәбәле шундай фестиваль. Беренче тапкырда ук үзенә 20 коллектив, ошы төбәктә генә яшәгән, күрше тирәләге районнардан гына 20 коллектив һәм 20 район һәм 2 каланан коллективтар яйды, төрле жанрдагы. Һәм нимәһеннән үзенчәлекле был фестиваль. Был фестивальдә һәрбер район үзенең диалектында сыгыш яһай. Һәм үзенең ошо кием өлгеләрендә шулык региональ үзенә топономик шундай исемдәр менән бәйле булган фольклор материалдарын улар безгә күрһәтәләр инде ошо сыгышта. Шуныһы менән башка ул фестивальләрдән аерылып тора. Һәм шулык әйтергә кирәк, кул эштәре, менә әлеге Әнисә апайның курсактарын күрдегез бит инде, менә шунда ул старт алган дип әйтергә кирәк. Ошо фестивальдә кул эшләренең дә бәйгеһе бар. Шунлыктан мына төньяк башкортларында хәзер шул хәтлем әүдем эшләп киләләр, төрле әйтәйек түңәрәктәр, анда балалар да катнашалар, шул ук киез һугу, хатта мына Илеш районында киез һугусы апайдар Йөннү дигән авыл бар бит, Мына Йөннү дип атала шул авылда хатта. Менә шуныһы менән дә әйтергә була. Бында тимәк йөн менән кәсеп иткәннәр. Киез һуккандар, бала һуккандар. Һәм Аваздың мына икенчеһе 16нчы ел үткәйне. Бик матур гөрләп, ул сит регионнардан да катнаша башланылар. Татарстан дип әйтергә кирәк, Силәбе өлкәләреннән, Саратов өлкәһе, Хартау өлкәһеннән килделәр. Быел да без, Алла бирһә, 24-25 октябрьдән Илеш районында Аваз фестиваленә көтеп калабыз коллективтарды. Әлеге вакытта бара инде. Районнар сөйләгәндә кемдәрне сакырагыз, бәлки ошо безгә карап утырган тамашачыларыбызның катнашу теләге булса, өлгерәләрләрме? Әлбәттә, әле вакыт бар, заявкалар бирергә, катнашырга. Бүген көнне хәтта Ханты-Мансийскидан безнең заявка бар, катнашырга теләк белдергән иптәшләр. Без инде үзебезнең республикадан һәрбер район катнашыр дип шанасы килә. Аңа мөмкинчелекләр бар. 24 көнне без көтеп калабыз коллективларны. 24 көнне фестиваль башланып китә. Әлбәттә, беренче көнне безнең жюри әгъзалары барлык коллективларны карайлар. Һәм инде үзебездән районнан ул көнгә төрле шаралар килгән коллективларга каралган. Кино карау, үзебезнең чыгышлар, авылларга барып концертлар күрсәтү. 25 көнне инде фестиваль зур гала-концерт белән тамамланыр дип шанасы килә. 2019 ел тагы ла театр елы бит инде. Бына ошо айканлы һеҙҙә халык театрҙары ла эшләп киләләр, әйеме? Халык театры әлбәттә эшләп килә, безнең уңышларда бар. Шағыл театры, халык театры эшләп килә. Быел без Татарстанда халык театры белән катнашып, үзебезнең Мостай Кәримнең әсәре «Кыз урлау» дигән спектакльне куйдык. Һәм инде финалга чыгып, октябрьдә, Алла бирсә, Казанда инде шушы спектакль белән финалда катнашырбыз дип шанабыз.
Һеҙгә уңыштар. Бында WhatsApp каналга терпені кірпі деп атқандар еліштірге ғана қашылайық хүт үсті дегенде ол қаймақ, яғни сливкилерді бұғайым. Артабан башқұр тілінде нимет едер, татар тілінде нәрсе дейлер, әбізді елішті нәмә деп сөйлешелер. Мына Мирас 29 яшьлек Мирас ансамбліне яна тоқталып кеткенде, Гүлмұл ағай, һеҙҙең ансамбльда ниндәй һөнәр ияләре һәм әгәр дә һеҙгә килеп ҡушылабыҙ тиһәләр, ниндәйерәк кастинг түтергә тура килә аларга? Ниндәй музыка уйын ҡоралдары кәрәк Әйе. һеҙҙең ансамбльгә? Ну, бездең ансамбль әлемендә күренгәнчә, конечно, бөтөн байлыклар күренеп бетмәде. Бездә башта төп инструментлар булып тальян гармоны инде. Бу алсак бит инде татар гармоны дип атала. Шуннан бар иде, әлдә бар ул безнең репертуарда Саратов гармоннарында уйнай торган көйләребез. Шундай бит инде. Шуннан кулдан ясалган гармоннар менә бая әйтеп киткәнем инде. Ну, кем беренче таләп моң ярату, көй ярату. Шуны нинди дә булса инструментта уйнай белү. Без һәр вакытта кабул итеп алабыз инде. Ну, хәзер әкренләп кенә яшьләрне дә өйрәтеп киләбез. Алар менә ныклап безгә тартылып баралар. Менә ну, нәрсә генә әйтәсең, итсәң дә үзебезнең җырыбызны, көйебезне онытмасак иде, үземнең теләгем шул. Менә без улайып барабыз. Шуны улайган вакытта булса да үзебезнең яшь буынга җиткереп кала алсак, шуннан да олы бәхет булмас иде. Теләгем шул минем. Гөлгенә Вәлиғада нимә өстәп тегеп ансамбль уйнаса? Асыллап та Илеш районында шул хәтлем талантлы халык дип әйтәһе килә. Мына баянсыларҙы гына алганда ла шул безнең Айнур, атаһы менән Хәлит тағай менән шундай шәп уйнайҙар. Баяғы бәләкәй генә шырпы ҡағындай гына гармундан бәләкәй генә шунан башлап бит инде. Шундай оҫта виртуоз уйнайҙар бит инде. Шул уҡ Фирдус Хәнәфи улы сәнғәт институтында уҡыта баяндан. Шул уҡ сәнғәт институтында Алһыу уҡыта бит инде. Йыр буйынса, хор буйынса Хисбулла ҡыҙы, Алһыу Хисбулла ҡыҙы. Ғөмүмән әйтәһе килә, Илеш районы шул хәтлем йырсы, шундай музыкант, шундай талантлы халык дип әйтәһе килә инде. Сираттагы шылтыратыусыбыҙға һүҙҙе бирергә ваҡыт килеп етте. Хәйерле иртә дип һеҙҙән Тура эфирҙа сәләмләйбеҙ. Хәйерле иртә, сәлам республика. Һаумыһығыҙ, танышайыҡ. Мин Шиңгәрән ауылынdanıyım. Мен үйүк баш, менә аяҡҡа кия торган үйүк башны бәйләнгән. Шиңгәрән ауылында шүлкә дип атайлар. Шүлкә. Шунан менә Истерәк ауылында ибетә дип сөйләшә торганнар, ибетә. Шул сүзләрне әйтәсем килгән иде. Ярай, рахмат, біз һеҙҙең фекергеҙҙе ишеттек. Хәҙер инде йылы ойоҡ баш һорайбыҙ тиһә, килешкә барып беҙ белдек нимә дип һорарға. Артабан дауам итәбеҙ. Бына Ауаз фольклор фестиваль тураһында барыһын да аңлаттыҡ. Тимәк, әле ҡатнашырға теләүселәр булһа, заявкалар ҡабул ителә. Мин тағы ла өҫтәп әйтәһе килә, мына Ауаз фестиваленың үҙенсәлектәре тураһында әҙ генә. Мына бының ғилми практик конференциялары була, гелдәм. Уны беҙҙең шундай бөйөк тарихсыбыҙ Салауат Хәмиҙуллин етәкләй. Йылда мына 3-нче тапҡыр үткәрергә торабыҙ. Беҙ тағы ла шундай матур конференция булыр тип көтөп ҡалабыҙ инде. Был шул хәтлем ҙур этәргес бирә. Бөтә килгән халыҡ үҙенең шәжәрәләрен ентекле өйрәнәләр. Менә ул әйтергә кәрәк, Илеш районында ғына 5 ырыу башҡорттарының шәжәрәләрен өйрәндек. Шул уҡ Ҡырғыҙ ырыуының Мәрүәр ағай, беҙҙең Мәрүәр ағай китабын сығарҙы. Фидан Марваров ағай беҙҙең Ҡырғыҙ ырыуының китабын сығарҙы. Тағы ла Муса Гәрәйҙе алайыҡ, шул уҡ Рәлиф Сафинды алайыҡ. Ул мына йылан башҡорты. Мына күптәре белмәйҙер аны. Шуның өсөн һәр бер шәхесте беҙ мына шулай итеп ырыуҙар аша уларҙы тарихи яҡтан өйрәнеп, документаль яҡтан өйрәнеп,
шәхестәрҙең ниндәй ырыуға ҡарағандарын Илештә күптән инде менә шундай конференциялар ваҡытында, ғөмүмән ул яҡ төбәктә үткән шәжәрә байрамдарында улар ихлас ҡатнашалар. Һәм Муса Гәрәевтең шәжәрәһе иң ҙуры шуларҙың араһында. Муса Гәрәевтең шәжәрәһе менән гран-прилар яуланылар Илештәр, менә төрлө байрамдарҙа, шундай бәйгеләрҙә ҡатнашып. Шуныһы менән ҡыуаныслы. Шул хәтлем мәғлүмәтле халыҡ йәшәй Илештә. Ошо студияла мәртәбәле, талантлы фольклор ансамбльдә ҡатнашҡан йәштәр, егеттәр һәм ҡыҙҙар, тип әйтһәк була, таныштыҡ, күрҙек. Балалар ансамбльдәре ла бардыр. Йәштәр, һеҙҙең үксәгә баҫып килеүселәр тураһында һөйләгеҙ әле. Әлбиттә, йәшләр ансамбле да бар. Илештә инде сәнғәт мәктәбе эшләп килә. Анда 620 бала ҡатнаша. Һәм инде ауылларда сәнғәт мәктәбенән сығып, балаларны инде уҡытыусылар өйрәтәләр. Әлбәттә, ауыл клублары җитәкселәре балаларны өйрәтәләр. Һәм инде төрлө балалар ансамбльләре бар. Аларның арасында фольклор ансамбльләр да бар. Шуңа инде алар барса да авазда ҡатнаша. 24-25 аларның шығышларын, ең көчлөләренең шығышларын біз инде күрәләбез Илеш районында. Менә мин ҡулдарымды ышҡып торып ошо минуттарда хәҙер моңдаштар йыр ансамблен сәләмләргә әҙерләнә башланыҡ. Әлегә бер тамашасыбыҙҙы ғына ихлас күңелдән тура эфирҙә сәләмләп алабыҙ. Унан һуң ошо студияла эфе буласаҡ. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә, республика. Мин Алексеевкадан шылтыратам, исемем Нәзифә була. Мин Дөмәй ауылында тыуып үскәнмен. Дөмәй ҡыҙым. Біздің яқларда бар шундай нелер, эпидилер, икмәкне эпидилер. Шунан каритник, келәт, бу ашлык саклана торган җирләрендә. Шунан Кайсы районда шулан дип сөйләйләр кәбәркәне, ә бездә ул кәбәркә миш авылда мишләр бар бит инде, шул мишләрнең арткы якларын инде стена белән миш арасын кәбәркә диләр. Яраҙу рәхмәт, хәҙер белдек, ишеттек, мейс артында йоҡларға теләгебеҙ булһа, шулай урыныбыҙ бар. Шулай бөтә булған республикаман алҡышлап, әйҙәгеҙ әле студиябыҙҙа Илеш районының моңдаш йыр ансамблен ихлас күңелдән сәләмләйбеҙ. Ҡыҙҙар, егеттәр, майҙан һеҙҙеке. Рәхим итегеҙ. Әйтергә кәрәк, беҙҙең моңдаш йыр ансамбле ул Илештең йөҙөк ҡашы ғына түгел, республикала киң билдәле һүҙһеҙгә киттектәр. Илеш районы моңдаш йыр ансамбленә бөтә алған республика менән алҡышлайбыҙ, хөрмәтле йәмәғәт.
Әйткәндәй, бесән вакыты бетте, хәзер инде илештәре бесәнде беттеләр дә, монда Өфөгә биергә килделәр. Әйдәгез, һеҙҙең менән моңдаш ансамбль белән танышып алайык. Рәхим итегеҙ. Минем исемем Илсияр. Мин моңдаш ансамблендә 2013 елдан бирле җырлап, биеп йөрим. Егеттәрдә һөйләп алһындар, нимә үзенчәлекле ул һеҙҙең ансамбль? Хәйерле иртә, минем исемем Алмаз. Мин инде 2017 елда район мәдәният сарайына эшкә кердем һәм шул ук елны ук моңдаш ансамблендә катнашып, йырлап йөрим. Безнең инде моңдаш ансамбле бик күп елдар дәвамында эшләп килә һәм инде репертуарыбызда әйтеп үтәргә кирәк, бездә инде күпселек халык йырдары, башкорт халык йырдары, халык такмактары, шулай әйтеп үтәргә кирәк. Бу инде нимәсен халык йырдарына тукталдык, ул инде безнең яш буындарга ла, без әле үҙебез дә яш булһак та, үҫеп килгән кескәй дуҫтарыбыҙға барып етһен өсөн ығырып ғәдәттәребеҙҙе, йолаларыбыҙҙы улар да белеп үҙһендәр тип, шундай репертуар һайланыҡ. Артабан таныштырып дауам итәйек. Хәйерле иртә, минем исемем Артур. Мин бу ансамбльдә 2018 елдан. Безнең ансамбльдың етәксеһе Тазиева Лилия Назиф ҡыҙы. Ул инде беҙгә шундай моңло, төрлө халыҡ йырҙарын өйрәтә, дәртле йырҙар. Беҙ инде татар, керәшен, башҡорт йырҙарын башҡарабыҙ. Һәм инде районда үткән һәр мәҙәни сарада әүҙем ҡатнашып барабыҙ. Хәйерле иртә, исәнмесез? Мин үзем Илеш районынан түгел, Маури Республикасынан. Бында ниндәй елдәр ташланы? Мин Ҡазанда уҡыдым да, тормош иптәшем белән Ҡазанда очрашып, ҡауышып, шушы яҡларға ҡайтып. Башҡортостан һылыуҡайҙары шулай ул. Илеш районына ҡайтып, 2014 йылдан бирле моңдаш ансамблендә эшләп киләм. Афарин. Хәйерле иртә, исәнмесез? Минем исемем Айгөл. Мин инде шушы Вильнурның иптәше булам. Кызганыч, мин әле яңа гына чыктым, чөнки 3 бала үстердем. Шуңа 2 ай гына шушы ансамбльдә эшләп киләм. Район мәдәният сараенда эшли башлау белән мин шушы ансамбльгә бик җылы караш белән кабул иттеләр. Мин бик шат. Һәм инде киләчәктә дә, Аллаһы боерса, матур җырлар тамашачыларыбызга бүләк итербез дип ышанып калам. Безгә уңышлар теләй, шулай студиябызда моңдаш йыр ансамбле, шулай ук Мирас фольклор ансамблендә шу студия саклап, фото чек, безнең белгечләребезне, спикерларыбызны сакын арткарак шылабыз. Һәм ошо бүгенге көндә искә калдырып, фото төшәйек, баянистларны беләккә, Якынарак. Мирастарны беләккә сакырабыз. Бергәләп фото төшәбез, карайбыз һәм йылмаябыз. Асыл егеттәре һәм кызлары бүген бездә майдан тотты. Сәлам Республика проектында Илеш районының халык талантлары менән һеҙҙе ихлас күңелдән таныштырдык, хөрмәтле дуҫтар. Илештәр улар йырлайҙар, Илештәр улар бейҙәр, һәм Илештәр бүгөн безнең студиябыҙҙы йәмләне. Иртәгә, дуҫтар, Сәлам Республика проекты ғәҙәттәгесә эшләйәсәк, иртәнге 9-дан 10-ға ҡәҙәр Сәлам Республика проектында Туймазы районы таланттарын көтөп ҡалабыҙ. Күрмәй ҡалмағыҙ тапшырыуҙы, дуҫтар. Әлегә бит алған республикаға алҡышлап, сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ, хөрмәтле дуҫтар. Илештәрҙән бөтә Башҡортостанға ҡайнар сәләм. Сау булығыҙ.